बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। obboleeysa akiraa obboleettii akiraa du'aayin kee eega yoomiitii numa kadhattaa maaliif siin kee balamne beektaa laata? bu'aa du'aa keetii bu'aa du'aayii keetii maaliif dabde? du'aayin kan kee bakka gahe maaliif dabde? du'aayin kan kee maaliif firee isaadhaa eelaa du'aayi keetti eeltu eega yoomiitii numa kadhattaa maaliif dabde? gorsa gaariidha jedhee nabdate hanga dhumaatti dhaggeeffadhu. yaquulu rabbul izzati wal jalaal وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا محمد yoo gabarran kiyya rabbiin kee dhihoo jiraa suutaan kadhannamoo fagoo jiraa hi'iinee kadhannaa jaanii si gaafatan sababii ayatul nuzuuliin akkana jaanii gaafatanii jennaani waggaa rabbiin kan kee akka kamii eebisa jira jaanii si gaafatan fa inni qariib dhihoon jiraa rabbiin keeysan dhihoo jira jiin ujiibu da'wata daa'i idhaa da'aan nama na waammate kana kadhataniin kee balaaf ka fayyaa naan jedhaniin kennaaf ka gaa'ila naan jedhaniin badhaasa ka taqwaa naan jedhe taqwaan kennaaf ka jannata jedhe jannataanin badhaasa waan na kadhatan hundaaniin kee balaa jee rabbii subhaanahu wa ta'ala. keetuni maaliif hin qeebalee ree obboleetti? kee kuni maaliif hin qeebalamni ree obboleeysa? rabbii subhaanahu wa ta'ala أجيب دعوة الداعي إذا دعان جريت مدابه أو إذا دعان جريت مدابه نما نخدتني كبلا خلاص نما نخدت كموني كبلا جرين دابن ربي آياتنا كمل هذه الآية إلى الآخر مالك دعائن كبلا من بيكتا يا أبوليتي مالك دعائن كبلا من بيكتا numa kadhatta ittuma iyyita eega yoomiiti yaa rabbi gaa'ela gaarii yaa rabbi gaa'ela kiyya naatush yaa rabbi taqwaa naaf kennu nama si sodaaf bo'u na taasisi yaa rabbi dunyaan nama biraarraa of nageessisi yaa rabbi akkan na taasisi yaa rabbi akkan na taasisi numa kadhatta bu'aa isaa hin agarre maaliif beeka? rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aakhira ayaatanaatti falyastajiibuu lii wogguusaan na kadhatan akkan qeebaluuf yoo barbaadan naaf haa butamanii waliyu'minuu bii natti haa amananii rabbiin keenya qaadira nuu kennas jechuu haa beekanii tokkichummaa kiyyas beekanii natti amananii na haa kadhatanii. du'aayin kee maaliif qeebalamuu dhabe? falyastajiibuu lii jee rabbiin naaf haa butamanii amrii kiyya faalleysuu dhiisanii karaa haqiiqaadhaa karaa kiyya qabatanii akkasiin naa kadhatanii yoo sin qeebalaafi salaata taatu kaate salaattu asrin eegalituu ka'ee subhii taatu eegaatuun bo'uu ka'ee zuhri taatu sa'a sagalitti silaa asrin geenye du'aayin kiyya naaf hin qeebalamne. rabbiin falyastajiibuu lii naaf haa ajajamanii anaan haa bulanii du'aayin isaanii akka qeebalamu yoo barbaadanii. اوكي صلاته اول الوقت في الصلاه مع علم صلاه اول الوقت في صلاه دبون ور جهنم را نما غدو سور گنجو صلاه وقتي صلاه دبون وقتي صلاه را کرون او دم صلاتني جهنم كنما گشو الله بن وجه خلما اكل مال الحرام دنيا حرام نياچو haka namaa nyaachuu isaanii kasabutti jira halaaliin kasabutti jira haraamiin kasabutti jira haka namaati moo haka kiyyaa akka kamii jaanii of gaafachuu. okay nama haraam nyaatu ka haraamiin guddate ka haraam uffatu ka haraam dhugu du'aan isaa qeebalamti. abii hurayraan rabbi sarraa haa jaallatu ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam guyyaa tokko يا أيها الناس
इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा रब्बी खैसन गारी दा गारी मलेंके बोल व इन्नल्लाह अमरल मुत्तक़ीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन रब्बीन वा मुरसलोता अजजति मुत्तक़ोता अजजेजिरा या रब्बी सुब्हानहु व तआला कुरान केसति या अय्युहर रुसुल कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलूना अलीम या रुसुलतोता गारी हलाल न्यादा वासिन दलगदन وغاري دلقا وانسن دليدنا نبيخادا أما اللي ربين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم غاري وانسن تنجلين ياتا ارقما ربي ايقسني نمتكوكا سفر ديمو قدتو نما جبرار مسكينة حركة هذا وخاسي يا ربي جد خنيات حرام خدوق حرام बुद्धिजान सारा हरामी गुत्ते अक्कमित्ति के बला माफरे ही जान रिवाया मुस्लिम एर्गमार रब नमिचाम एर्गमार रब्बी अलैहि सलातु वस्सलाम दुपदन कोनी सिलाना मदुआई के बला मुफ्तुर मुसाफिर अब दुआई के बला मादा गमर रब्बी हाजवार अब दुआई के बला मादा माल तु दुआई निसा के हिंके बलम नेतासी से बिसबाबी अकलिही माल हराम दुनिया हराम न्याचुदा दुआइन की या मालिफ के बलमू डबे जिते थचका चकुन अलग मालिफ अख के बलमू डबे आसे खैसाहू इन हुबत सिंजचा नम जालत हुदा मक्ता कन शेर गुरी गरे रायत तौहीद राहेर गन सिगे सिंजचा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू